Godine 2014. Čovečanstvo je uništilo atmosferu planete i izazvalo globalno zagrevanje. Da popravim ovo, naučnici prave veštačku rashladnu supstancu koja se raspršuje u vazduh. Smanjuje vrućinu, međutim, također izaziva novo ledeno doba da pogodi planetu. Na sreću, genijalni naučnik po imenu Wilford izgradio je voz pokretan večitim motorom koji će neprekidno putovati širom sveta. Nekoliko preostalih ljudi na planeti sada živi u vozu, a oni koji se usude da izađu odmah umiru od smrzavanja. Nažalost, postoji i klasizam u ovom malom društvu i vagoni su organizovani u skladu s tim. Viši razredi na frontu, ekonomske klase pozadi, a sirotinja u repu. 17 godina kasnije, stražari donose hranu za siromašne ljude, koja se sastoji od nekih gadnih proteinskih blokova. Svi moraju da sede da bi ga primili, ali Curtis ne sedi sve dok stražar ne preti da će pucati. Curtis objašnjava svom prijatelju Edgaru da je brojao vrata jer planira da se ušunja kroz voz. Čuvar zatim pita da li u grupi ima iskusnih violinista i stari par volontira jer su nekada bili u Bostonskom simfonijskom orkestru. Stražar pokušava samo da uzme Geralda jer im treba samo jedan muzičar, ali Gerald odbija da ode bez svoje žene. Ovo uzrokuje da stražar prebije ženu i slomi joj ruku pre nego što je odvukao Geralda. Nakon toga, Curtis posjećuje Tanju i njenog sina Timija da zamoli dečaka da razmeni proteinske blokove. Curtis preseca svoj novi blok i pronalazi malu kapsulu sa porukom u njoj, koju nosi Gilliamu, starom jednorukom čoveku koji sedi pored Wilfordovog loga na zidu. Poruka kaže: "Nam, ime stručnjaka za bezbednost iz zatvorskog odeljenja." Curtis želi da ga pronađe kako bi mogao da im pomogne sa revolucijom, pa Gilliam pomaže Curtisu u planiranju njihovih opcija. Kasnije, dok svi budu spavali, stiže gomila stražara sa Wilfordovim pomoćnikom Claudom, koji počinje da meri sve decu sa trakom. Odjednom, Claude prilazi Tanji i pomera joj suknju kako bi pronašao Timija kako se krije tamo. Pa Timi pokušava da pobegne dok njegova mama vrišti. Međutim, čuvari uhvate Timija i pretuku Tanju da je umire. Nakon još nekoliko merenja, Claude uzima temeđe i Andrewovog sina Andyja. Opustošeni Andrew viče i baca cipelu na Clauda, pa ga stražari odmah uhvate. Nekoliko trenutaka kasnije, mladi Franco i stari Franco stavljaju sat oko Andrewovog vrata pre nego što mu provuku ruku kroz rupu u zidu, zbog čega vrisne od bola pri osjećaju temperature ispod nule. Onda ministar dolazi Mason i drži dugačak govor da ukori putnike zbog njihovog lošeg ponašanja. Ona stavlja bačenu cipelu na Andrewovu glavu, govoreći da se stvari u vozu moraju pretplatiti na određeni red. Zatim Mason zove Wilforda telefonom da ga natera da održi govor, ali on se ne javlja. Franco svade Andrewovu ruku, koja je potpuno smrznuta, i razbijaju je ogromnim čekićem da završe kaznu. Sljedećih nekoliko dana, jadni ljudi počinju vredno da rade na stavljanju stvari zajedno kako bi napravili oruđe koje će pomoći u revoluciji. Curtis također dobija malo kronola, koji su mali blokovi industrijskog otpada koje koriste zavisnici da bi dobili udarac, ali su također veoma dobri kao zapaljivo. Ne može da prestane da razmišlja o činjenici da je Mason oružje čuvara nazvao beskorisnim oružjem, teoretizirajući da su ostali bez metaka tokom posljednje pobune. Dok svi rade, umetnik grupe pravi crteže svih važnih trenutaka i daruje Andreja i Tanji portrete njihove dece. Jednog dana, alarm se iznenada oglasi i svi žure da ga dobiju u redu za stražare. Njihov uređaj je spreman, pa da bi odvukli pažnju, počinju da viču u znak protesta protiv proteinskih blokova. Čuvar hvata starca i preti da će ga upucati, pa Curtis beži napred i umjesto toga stavlja pištolj na svoju glavu. Kada čuvar povuče okidač, ništa se ne dešava, pa Edgar viče da oružje nema metaka i nastaje haos. Ispostavlja se da je uređaj džinovski voz cevi na točkovima, kojim grupa počinje da gura kroz sljedeće kupe. Curtis jaše na njemu. Izbija ogromna borba između stražara i pobunjenika, ali bez oružja, pobunjenici ih lako savladaju. Odjednom ogromna straža pokušava da im blokira put, međutim Gray skoči na njega i brzo ga ubije, kradući mu ključeve u tom procesu. Posle toga pobunjenici lako stignu do zatvorskog automobila, gde su ćelije zapravo pregrade na zidovima. Koristeći ključeve uspevaju da oslobode stručnjaka za bezbednost Nama, koji izgleda prilično ošamućeno jer je on zavisnik. Nakon što je zgrabio uređaj za prevođenje sa zida, Curtis objašnjava da mu je potrebna pomoć kroz vrata u sljedećim kolima i može da plati Nam kronolama. Dok razmišlja o tome, Nam puši cigaretu, što šokira sve jer cigarete nisu bile dostupne odavno, 10 godina. Mali Chan koristi šansu da ukrade Namove šibice. Posle mnogo razmišljanja, Nam baca cigaretu i svi počinju da se svađaju oko nje, ali i Nam se uključuje u tuču dok Curtis izvlači ga iz toga. Nam otkriva da je uzeo ključeve i otvara drugi odeljak u kome se nalazi njegova ćerka Jona, koja je također zavisnica. Nam pristaje da pomogne ako oboje dobiju kronole svaka vrata. Curtis prihvata dogovor, pa Nam počinje da radi na žicama vrata. Nakon što Jona objavi da na drugoj strani nema nikoga, Nam otvara vrata i grupa potvrđuje da su prazna. Neko otvara prozore i svi se šokiraju kada ponovo vide sunčevu svetlost posle skoro 2 decenije. Spoljni svet je prekriven snegom i svaki grad je potpuno zaleđen. Onda Nam počinje da radi na sljedeća vrata, a Jona kaže, on trči pre nego što se otvore. Grupa je iznenađena kada vidi Paula, prethodnog člana njihove grupe, koji sada skače okolo kao manija. On nije bio takav, pa pogledaju okolo i primećuju da su to mašine koje prave proteinske blokove. Paul je doveden ovde da sam pravi blokove, što ga je izludelo. Curtis gleda unutra mašina, samo da bi bio užasnut kada otkrije da su sastojci za pravljenje proteinskih blokova bubašvabe. Odjednom pronalazi drugu kapsulu na podu i pita Paula o tome, ali on ne zna ko ih šalje, samo ih stavlja u hranu. Gilliam ga otvara i pronalazi reč voda, pa im Paul kaže da je
zaliha vode nekoliko automobila gore. Ako kontrolišu vodu, mogu da kontrolišu pregovaranje. Dok nam radi na otvaranju susednih vrata, Curtis ćaska sa Jonom i saznaje da je rođena u vozu. Curtis dolazi s polja, ali se ne seća ničega pre voza. Curtis se takođe pita da li je Jona Vidović, zbog čega je gledala u vrata i vikala nemoj otvorite ga. Nažalost, prekasno je. Vrata se otvaraju i otkrivaju prostoriju punu naoružanih maskiranih ljudi sa sekirama. Kao pretnju, podignu ribu i utrobe je. Pobunjenici se ne plaše i trče napred, izazivajući haotičnu borbu. Obe strane brzo počinju da gube ljude, ubijati jedni druge bez milosti, prskajući krv po automobilu. Edgar i Curtis pokušavaju da napreduju kroz vranu dok ubijaju mnogo maskiranih ljudi, ali iznenada Curtis posklizne na ribu, a čovek pokušava da ga ubije kada je dole, ali Edgar skoči da ga ubije prvi na vreme. Ispred auta je još više maskiranih ljudi i nekoliko čuvara, koji najavljuju da će preći most. Tada muškarci počinju da odbrojavaju i kada voz stigne do mosta, viču srećna nova godina. Nažalost, od prošle godine na njoj se formiralo nekoliko ledenih obala most. Voz se trese kao lud dok prolazi kroz njih, zbog čega svi padaju na tlo osim Jone i nama, koji gledaju kroz prozor da bi proverili litice ispod. Konačno stražar objavljuje da su prešli most i svi ustaju da se ponovo bore, samo da bi prekinut kada su Mason i Frankovi ušli u kola. Ona grdi pobunjenike da su nezahvalni za sklonište i hranu koju im je Wilford davao svih ovih godina i obaveštava ih da će 74 njih biti ubijeno. Besni Curtis baca sekiru u njeno lice, ali ona se blokira. Odjednom Mason podiže dvogled, a njeni ljudi stavljaju posebne maske, pa i ona objašnjava Curtisu da predstoji dugačak tunel. Auto se smrači dok voz ulazi u tunel, ali čuvari mogu još uvek vide zahvaljujući svojim posebnim maskama. Pobunjenici su brzo savladani i krenuli su umirući jedan po jedan dok Mason uživa u masakru kao u predstavi. Pobunjenici i dalje ginu, ali Curtis se seća nečega i vikne Chenu da zapali. Chen koristi šibice, on ukrao da upali baklju, a uskoro on i Andrew vode grupu pobunjenika sa puno baklji koje unose u tamna kola. Uz pomoć vatre, pobunjenici ponovo dobijaju prednost, a Gray hvata oficira da mu preti da će ga ubiti ako se neprijatelj ne preda. Masona nije briga o nekom nižem zaposlenom, pa ga Gray ubija i nastavlja da se bori, bacajući nož da ga ubode Mason u nogu. Curtis vidi priliku i trči ka Masonu, samo da bi shvatio da je mladi Franco uhvatio Edgara. Na trenutak Curtis ne zna šta da radi, ali na kraju bira potrebe mnogih i beži da uhvati Masona dok Franco ubija Edgara. Čim Curtis zgrabi Masone, ona naređuje svima da prestanu da se bore. Mladi Franco pokušava da ubije Curtisa, ali ona izlazi iz skrivanja i nabija ga na kolac metalnom šipkom. Nakon što grupa uhvati starog Franka, operu krv, udaljite se u sledećem automobilu, koji ima tekuću vodu. Tanja i Andrew su povredili Masona da bi je naterali da priča, ali Mason zna samo da su deca odvedena u Wilford. Sada je Curtisov red da je preti, rekavši da može da isključi dovod vode. Međutim, Mason se smeje dok objašnjava da voda dolazi sa prednje strane voza. To je sneg i led koje voz lomi dok se kreće. Curtis je spreman da je ubije, ali Mason uspeva da ga ubedi da je povede sa sobom jer ona može da garantuje bezbedan prolaz. Te noći grupa odlučuje da se odmori, ali Curtis i Gilliam ostaju budni i razgovaraju o sledećem potezu. Gilliamu se ne sviđa koliko je ljudi već umrlo, pa se Curtis dobrovoljno javlja da nastavi sam dok Gilliam bdi nad grupom i zatvorenicima. Nakon što je pogledao Curtisov ožiljak na ruci, Gilliam prihvata. Sledećeg jutra, Curtis odlazi sa Andrewom, Tanjom, Namom, Grayem i Jona, uvek držeći Masona sa lisicama na frontu. Prvi auto u koji ulaze je stakleni, gde se uzgaja voće i povrće za višu klasu. Nam daje i oni malo prljavštine, jer nikada ga ranije nije dodirnula i iznenađena je crvima. Sledeći automobil je džinovski akvarijum, a Mason nudi grupi da jede suši. U ovom vozu riba se jede samo 2 puta godišnje jer moraju održavati ravnotežu ekološkog sistema. Mason pokušava da pojede suši, ali Curtis je zaustavlja i tera je da umesto toga pojede proteinski blok, uživajući u njenom licu jer ona zna šta je unutra. Nakon što su prošli kroz mesarski automobil, zatekli su učionicu punu vrištanja dece. Tanja i Andrew odmah traže svoju decu koristeći crteže, ali samo dečak zna da su dalje odvezeni u vozu. Nastavnik uključuje snimak pun propagande koji uči decu da je Wilford njihov milosrdni spasitelj. Deca to apsolutno vole pa čak i navijaju za svog vođu. Zatim učitelj svira instrument i peva pesmu koja podučava decu će se smrznuti i umreti ako se voz ikada zaustavi. U tom trenutku prolaze pored mesta gde je pre 15 godina nekada pokušalo da pobegne 7 ljudi, a sada njihova tela su zaleđene statue u snegu. Onda ulazi čovek sa kolicima napunjenim novogodišnjim toplim jajima. I deca i pobunjenici grabe jaja da jedu dok se Gerald takođe pojavljuje da svira violinu za njih. Nakon što Tanja primeti koliko se Gerald promenio otkako je dobio ovaj posao, Curtis otkriva kapsulu u jajetu sa porukom koja kaže krv. Kada čovek kolica stigne do drugog automobila, i on i učitelj izvlače oružje iz gomile jaja da bi počeli da pucaju. Svi padaju pokrivač, ali nažalost učiteljica ubija Andrew pre nego što je Gray ubije nožem. Mason pokušava da puca na Curtisa, ali on joj izbacuje pištolj iz ruke. Kada se video snimak uživo pojavljuje na T- u učionici, čovek kolica je pobio sve pobunjenike,
a sada stari Franko može da puca na Gilliama. Ožalošćeni Curtis dobija svoju osvetu ubistvom masona. Grupa nastavlja da ide, a u sledećih nekoliko automobila nalaze fancy ljude koji koriste sve vrste usluga kao što su lekari, krojači i kozmetički salon. Dok prolaze trpezariju, Franko se takođe kreće i primećuje da se voz okreće na način na koji njegov auto, a onaj sa pobunjenicima su susedni. Franko odmah otvara vatru, a Curtis uzvraća, promašivši sve metke dok obojici ne ponestane metaka. Dok se ponovo pune, nam vidi pahulju ulazak kroz rupe od metaka, što smatra tragom. Onda Franko i Curtis pucaju još jednom, ali pošto ovo nikuda ne vodi, odlučuju da krenu dalje. Grupa prelazi banju pre nego što stignu do saune, gde se kriju u tezgama pre nego što ih Franko i dva stražara sustignu. Franko otvara tezgu i ubija putnika visoke klase, a zatim ubija čuvara koji ga zove van za to. U tom trenutku Gray iskoči da ubije drugog čuvara i zabije Franka u rame, pa dolazi do tuče. Dok se dvojica muškaraca bore, Curtis izlazi da puca u Franka, ali on ne može da cilja, a da ne povredi Graya. Kada Franko nokautira Graya, Curtis konačno šutira, ali Franko uzvrati i povredi Curtisovu ruku. Tanja takođe pokušava da napadne Franka, ali on je samo obori. Sledeći, Curtis počinje da se bori protiv Franka prsa u prsa i posle mnogo borbe, Franko nokautira Curtisa. Onda Franko pokušava da ubode Curtisa, da bi ga Gray zaustavio. Ovoga puta Franko ga brzo savladava i ubode u grudi, ubivši ga. Kada Franko otvori drugu tezgu, pronalazi nam kako se krije iza žene, izazivajući još jednu borbu. Dok nam gura Franka i počinje da ga davi, i ona izlazi i zgrabi nož da ga ubije. Međutim, nam ne želi da ona ubije i tera je da ispusti nož, koji hvata Curtis koji se budi da bi Franka zabio nož u stranu. Nakon toga Curtis žuri da proveri Tanju, koja traži da vidi Timijev crtež posljednji put pre nego što umre. Grupa nastavlja da se kreće i prelazi preko kola na kojima se održava glasna zabava puna alkohola i dekadencije, a za njima sledi automobil sa jamom ispunjene zavisnicima. Nam i ona koriste ovu priliku da ukradu malo krzna i alkohola. Sledeće prolaze kroz kompjuterski automobil i nakon što pređu most, konačno stižu do Wilfordovog trezora vrat. Dok se Jona onesvestila jer je previše popila, Curtis kaže Namu da otvori vrata. Nam pita za još kronola, zbog čega Curtis gubi razum i počinje da udara po vrati. Nam se bori protiv njega i smiruje ga, a zatim mu da posljednju cigaretu na zemlji, u kojoj Curtis uživa dok deli svoju priču. Prvih dana u vozu sirotinja je morala da jede slabe, a bebe su kušale najbolji. Curtis je ubio majku i umalo ubio bebu Edgara, ali Gilliam je prošao i umesto toga ponudio ruku. Ubrzo su svi počeli da ga kopiraju, ali Curtis ima ožiljak na ruci jer pokušao je i nije mogao. Nekoliko dana nakon toga počeli su da dolaze stražari sa proteinskim blokovima. Za uzvrat, nam priznaje da se opskrbio kronolom jer je zapaljiv, pa je napravio bombu da raznese vrata prema spolja. Poslednju deceniju svake nove godine, nam je pogledao napolje i video znake da se led topi, pa misli da bi mogli da pobegnu i prežive. Odjednom se vrata otvaraju i Claude izlazi da ubije Nama i uzme njegovu kronole bombu govoreći Curtisu da ga je Wilford pozvao na večeru. Curtis ulazi unutra i konačno se sreće Wilford, koji objašnjava da je Curtis prva osoba koja je prepešačila ukupnu dužinu ovog voza jer nikada nije bio u pozadini. Zatim Wilford govori o važnosti ekološke ravnoteže, ali pošto bi prirodna selekcija trajala predugo, pre mnogo godina napravio je plan. Ispostavilo se da je on i Gilliam su sve vreme radili zajedno i dizajnirali su lažne revolucije koje su donele stanovništvo opada. Curtis je trebao da izgubi nekoliko automobila nazad, ali imao je sreće, pa da popravi balans. Wilford zove tipa za jaja i naređuje mu da ubije sve preostale jadne ljude pozadi, ali da poštede 18 da proslave svoju 18 godinu. Dopire se zvuk vriska i pucnjave telefon, i Curtis shvata da je logotip pored koga je Gilliam sedeo bio njegov privatni telefon. U međuvremenu Franko se budi u sauni i jednostavno izvlači nož ispred Wilfordovog auta, i ona i Nam takođe se probude, samo da primeti da jedan od učesnika na zabavi dolazi da napadne. Nam ga brzo zaustavlja i gura ga u mehanizme voza da ga ubije, ali dolazi još bijesnih žurki da ih zadrži. Nam blokira most dok govori i oni da otvori vrata. Nazad u Wilford, on dovodi Curtisa u motor kako bi mogao da ostane nasamo, što nije doživeo od tada ušao u voz. Preneražen, Curtis kleči na kolena i plače dok mu Wilford donosi posljednje kapsula sa porukom na kojoj piše treniraj. Wilford želi da Curtis zauzme njegovo mesto kao vođa, kaže to je i Gilliam želeo. Napolju, Franko počinje da se probija kroz gomilu žurki, u isto vreme i ona konačno otvara vrat. Claude izlazi da istraži, ali ona ubija nju i uzima njen pištolj, pucajući iz njega u Franka dok joj ne ponestane metaka. Franko je još živ, dakle nam kaže i oni da vrati kronole od Clauda i šibice od Curtisa. I ona trči unutra i drži joj ruku, ali Curtis je pod Wilfordovom manipulacijom i odguruje je. Očajan, ona hvata viljušku i podiže podnu pločicu da bi otkrila Timija kako radi na pokretanju motora. Wilford objašnjava da su godinama ostali bez delova, tako da danas koristi decu kao zamenu. Besni Curtis skače na Wilforda da ga prebije, a onda bolno poseže u pločicu da stane motor zupča i daje Joni šibice. Dok Jona istrčava, Andy izlazi iz kupea i ide do motora da ga ponovo aktivira. Za samo sekund, Nam ubija Franka, Jona upali kronole, a Curtis se probija kroz bol od loma ruke da ponovo zaustavi motor tako da Temi može da se popne. Zatim grupa trči da se zagrli dok kronole eksplodira, raznevši vrata, ali i izazivajući džinovsku lavinu koja se sliva na voz. Automobil
automobili počinju da padaju jedan po jedan i voz silazi sa šina sve dok se prednji deo ne zaglavi u snegu i konačno stane. Nekoliko trenutaka kasnije, Timmy i Ona se bude u autu okruženi vatrom i telima bilo koga drugog. Nošenje ukradenih krzna, izlaze napolje i posmatraju polarnog medveda dok shvataju da neće umreti od smrzavanja.